Мен дайым айтып келем. Кредит алганга чейин адамда бир эле проблема болот. Бир эле проблема, ал проблема акча жок. Акча жетишпейт. Бир эле проблема ушул. Үйлөнөйүн десе акча жок. Проблема. Кыз турмуш курайын десе акча жок. Проблема. Бир эле акча жок, ушул проблема. Ал эми кредит алгандан кийин албетте бүтөт, жүзөгө ашат, уул үйлөнөт, кыз турмушка чыгат, куда күтүлөт, там салынышы мүмкүн, бирок Аллах Таала кредит алган адамга 99 проблеманы кошо берет. Мурдагы бир проблемасы менен 100 болот, 100 проблема менен өзүн өзү жоготот. Өзүн өзү жоготот. Андыктан ушул бир проблема менен жашаган өзү жакшыраак. Сабыр кылып, чыдап жашаса ошол жакшыраак. Адам баласынын түнкү уйкусу бузулат да, түшү бузула баштайт да. Түшүндө мисалы кредит төлөй албай качып жүргөн түштөрдү көрөт да алар. Чын. Банктын жанынан өткөндө жүздөрү кызарып кетет да. Kredit alıp soda kılgan musulmanlar menen iştese bolobу deyt. Kredit sütkorluk aram. Hazır mına süt bağ olup, akça olup, 3 üyü varlar kreditke 2 üyü alıp koşturup atat da. Uyup buyun süt bütün menen jok bolup ketpe, ehtiyat bol. Bar berekeni jok kılıp alba. Bir uğru vardı bir yerde, men biletelim. Yılına uğurluklar, yılına jüren operasiya kılat. Anan men uğurluğun tosup koydum menen bilip kalıp, jürek oğru operasiya bolboy kaldı. Sen kredit alasın o, bayım dep atarsın o, bir çok çıkat bir jeriңен. Je balan avariya olup, başına biren uğurup ketet. Je kızın boyuna olup kalıp, oşonu birneke kılasın. Je dagı için oğru operasiya olursun, atıyor senden teşip çıkıp ketet, aram nerse. Oşoga kreditke uy alba. Anan sütke suyu koşpa. Aram. Ötkönedin o süttü 20 sondan. Ana su koşup koydu bayı biçeğine, emniyen bilesin de. Aram. Aram. 1 litre süt koştun, yarım litre su. Oşoğa 30 so'm akça aldın. 20 so'mun adam, 10 so'mun aram, çoşukon etinde eylege boşa. Aram o katmenen bala çakana bakıp turgan bolsun, erten sana kayrımdı bolboydu. Köçüğüge bir de köçüğe kuvalap çıkıp koysa, katının etçip ketip kalsa, seni karnları üyüne apart taştagan bolsa, oşol jana suunun tıyını. Özüňetten suw bolup gidersin.